njalo abazalwane bethabayini ngoba noma yenza esini esayithiza abangawufani ukuthi upon encounter and upon receiving a word from God lapho khona imvusana bese uyayena uhlonipha lokhuluma kwaNkulunkulu esifowethu ukuthi ezulu bheke reflect nyama obemuhle sahamba safika lapha sesifike khona must be something lesindawo njengebandla njengemsalwane uloku la akusebenzile kuphinde asinababhala bebhalwe hlabelelo 50:23 athi umuntu lonikela umnikelo webonga akakhulume amagama usishaya siyabonga nje uthi a person who honors God with the thanksgiving sacrifice lo loyo usukulula lesemine nje maMlungu sengihle nakuye showing the path efanele ukuthi ayithathe lo muntu atokhona because abangeva nje phela bese kuthi I'm going to honor God ayinasakhulumile I'm going to honor God alona kwempilo ngoba ithinta makephile malanga nasemuva ukuthi akusiko kube kuthanza imali bazalwane nefuna swazane bahlale bakhipha into le mfundiso yalevangeli isho njalo sabe kulula kwendele lufu akusiko enough ukuthi njalo siyabonga sometimes we sacrifice kule nto yokulula mawele etona lethi konzweni bathi thina bafundisi nasilento lokulenza bathi thina bazalwane suke sibe casual ukanze ukuthi kunebantu labahamba emawane tinzaba to make you stagnate empilweni umelala umekhona nje bathi wena noma bathwanikela bayikakele imali so 100 rand bayile kulope ukuthi yade ngosibonke lempilo lengisela umekhona sifuna kulendesa abantu bese upetrol bazalwane lethi imoto bahambe mabanga lamanzi kuziyu kusibela lapho labantu sebela nabo emsebenzini ihlelo lesine kahle lathi into yakho imoshi noma bangayi lokuyofuna dini lethi into yakho endlela abantu position ngayo nawe sinayibona ayibeka thana kuNkulunkulu ukuthi abekosi mina ngiyabonga nje ukuthi umbekela umbeke khona nje ngiyathi usibona ukawuletha nemablowe umweta kusuke la niye la you need to offer a sacrifice ngeke nginikele sebazalwane ngaze ngibekisho sasibile ngizamanje lokuvela ukuthi le Thanksgiving ufuna besabelana nemikelo wekubo nakuNkulunkulu ngoba safi ngoba sasimali lo muntu asimile yathi ufuna uphezulu akekho silovu lesokukhuluma into lekubonga lesinethandazweni akhulumiza ukuthi yena bekakhuluma ukuthi ufuna usisibe prepare lesimo nasiba usibayibheli lesisakaluselela ngathi sibula le blessing bathu asuthinzaba yeshumi bazalwane wathi kunenkinga yokuthi uthanda ekhaya angasebenzi sikhathi lesizahlela kwaqashwa zawo but the moment aqashwa lo mzalwane abasafuni ikhipha kweshumi sokuthi le mali ayingene noma le mali seyincane kulokhipha kweshumi usikezulu seyincane njalo wona zero phela wenkomo owenalo noma kuba 1000 but awusafuni ikhaya sokuthi imosha kanimali wale bathi inyukela njani zero siyabona bazalwane so lethinto lethuso noma asasimali lokuthi akusho sine mathathu esuke kulezi kulasi means lapha sacrifice noma asimali there is something like that was a soul for you tena lokho wathi wangise encourage people I'm offering unto you esasomile sona nawunikela kwene people arrange impela lelinto of and you are giving thanks unto God nalapha lesesivumela lusena kulesisaphile ukuthi mina ngakubonga ngekwena nabo boss because the exercise usiza ngisho moved by this by Thanksgiving bazalwana kushumayeli nakhona bafundisa kawushumayela ninankulunkulu namhla esensi la usuku abazalisene inyama khona mfundisi mphelo lasihola eveni lakuNkulunkulu namhla esensi egameni laJesu ufanelwe Ufane
so nginganingelela lonke bangcwele namhlanje emini kanjalo ngenkosi. Siyabonga uNkulunkulu ngokuthembekile sinika amathuba amahle ukuthi namuhla esingahlanganyela ndawonye sibusane kuNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele sivule eBhayibhelini incwadi kaMakha sahluko sekuqala ngicela ukuthi sivule sifunde kusukela sigcine ku-45. Mark chapter 1 from verse 40 to 45. Ngiyacela befonile eBhayibhelini Isiswati asifunde. Mark chapter 1, verse 40. Verse 40. Jesu uphilisa ilephele. Wasonzela umuntu labenelephele wancenga Jesu aguce embi kwakhe wathi, Nkosi, nawuthanda ungamhlambulula. Jesu wamhawukela welula isandla sakhe wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. Masinyane ulephele waphela wahlambuluka. Jesu wamkhonza ngendlebe yamfica wathi, Buye caphelisisa-ke, ungaqali ukhulume kumuntu ngalokho. Hamba uye kumpristi akuhlole, bese ukhipha umnikelo wekubonga lokuhlanjululwa kwakho, njengalokhu uMose ayala. Khona bonke abantu bayawuqiniseka ukuthi uhlambulukile. Amen. Kepha lokho wahamba ayifafana lenzalo. Yanza kakhulu kangange ukuthi Jesu abenasakhona ukungena nakulinye nje idolobha abonwa abantu. Abesatihlalela emaphandleni nje. Kepha abantu abanyenti babeta kuye bachamuka magangana onkhana. Haleluya. La sifunza khona bangcwele sitshelwa ngendvodza eyinesifo sephepha. Siyasitshelwa-ke ukuthi lendvodza yeda kuJesu. Nawune-leprosi letikhathi takadzeni bekusifo lesithathelwana shothi bantfu lababa lephero bebangahlanganyeli lapho kuba nebantfu labanye khona bebaba qala. And noma ngabe batawuhamba bebamemeda ukuthi ngcolile. Kodwa lendvodza la sifunza khona siyabona ukuthi beyivile ngaJesu. Futhi lendvodza beyingawangaba emandla kaJesu. Beyineqinisekisa ukuthi Jesu unemandla ukuthi angayisida ukuthi ibe ngehlambulukayo. Iyedale kuJesu ifika ithi kuye, Mfundisi, nawuthanda ungangena ukuthi ngihlambuluke. Inkinga yethu bazalwane itholakala kulo verse 41. Ngiyacela makephile shike kusifundzele yena. Jesu wamhawukela welula isandla sakhe wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. Inkinga yethu bangcwele itholakala kulamagama ashiwo kuJesu. Ukuthi ngiyathanda, hlambuluka. Ukuthi sinemsinzisi lo sithandzako nalo fisako kwekuthi mine nawe sibe nekuphila. Ngichazile-ke bangcwele ukuthi lephero lekuthathelwana shothi nawunako lokulephero bengamelanga ukuthi uhlanganyele nabanye abantu.
lengoza nayo yedabidane kholwa lokukhulu Jesu yakhetha ngemabomu ayo yona ukuthi mina ngiphula yonke imiqabo. Amen. Seke saba nesifo se-COVID but njengoba sesiba nema-trends lakhona so sina nabekweni ngaphe kwabakhona lesikhathi ukuthi wahlala ekhaya kuze utawuvikelwa lokuthi sanzi so sibe nema-restrictions abeka khona even leza sikhathi lengoza yathatha lesitebhisi sekholwa ukuthi I'm breaking ngama-restrictions lakhona angifuni kuvimbela sivimbelo semthetho ye-infection letawungela kusingakhona kusindibane nemsinzisi yaguqa Amen. yasangifuni kumemesha distance ngale ngishaya ukuthi hey ngcolile ngisonzela kuye umuntu engisonzela kuye kunemandla engenda kusinkwe nginohlambuluka. Ngiyawathanda lamagama nalokufundisa ukuthi Jesu nakayibona lemvuza waba nesihawu lesivukako lapho. Amen. Ngiyawathanda nalamazwi lawashoyo nayisi lemvuza nawuthanza uthi ngiyathanda. Amen. Shothi umsinzisi uyathanza ukuthi mine nawe sibe nako ukuphila sibe nokuphila lokuphuphumayo. Kungaleso sizathu yena iqobo lwakhe Jesu umemetile ukuthi mine inhloso yami lengengehla ukuthi nibe nako ukuphila nibe nokuphila lokuphuphuma. Amen. Washike wathi declare ke naye ukuthi mine ngikuphila. Chosi kuphila lokungiko kungiKristu. Ungaleso zathu nasindla incwadi yabaseFilipi uthi Paul kuphila kungiKristu. Impilo lengiyo ingiKristu. Amen. Sithi umsinzisi uyathanza ukuthi wena ube nempilo. Into la ithanza kweleyo futhi ukhetheneke ukuthi abhadale imbadalo ejulile. Nawufunda incwadi ya-Isaiah siyatshela ukuthi walinywa kuze kwekuthi mine nawe siphunyulukiswe elifeni. Shothi lembadalo ibhadelwe ngokuthi mina ngibe nempilo. Not just kuphila but kuphila loku-overflowayo. Ngalelinye ilanga ngiyaxoxela ngiyahamba nalo bengiyo-athenda nomunye umhlangano ngala esikhwahlane. Sona ngiyawa-athenda nomhlangano ngahamba ngendiza. So bengihamba-ke nalomunye ngefike bese basheshe bese usheshe waphela nomhlangano sesibuyile-ke la ekhona. Nanginiketalo nzazi laba lapha laba labasita khona le-airport nginiketa le-passport yabo nangilalethi lawo. Anginikete le-ticket angakhulumi lutho anginikele nje ngepen nesikhathi sokuthi boarding time ajike bese yakilitela nokunye lapha eceleni kubhalwe ukuthi kune-load side ungakhali. Bese ngesikhathi sesekhona sisinengi asilele ngihamba ngemali ngavele utayela sikhona la kusafuna ajika khona la sengiphekele itini. Nasesibuya sesiyabuya ngisho yathi ngisafuna ukuthi ngithole ngithenge nje steam water. Asike la uyakile ithikithi kwenalo ngivumela ukuthi uyekile indzawo lakhathi ekhona. La ufika lapho nangifika lapho ngifika nje manje sengomile ngifuna nje just steam water. Nakufika ngena lapha basaka welcome.
ngamanye wafuna afike bayangikhomba bathi la kune-still water la kune-sparkling water la nezinhlobonhlobo zemajusi la kune-coffee kune-snack yonke ibhadele mina ngitshela ukuthi ngifuna ukukhipha imali yothenga simoti ngikwasiyala Isaiah athi nakasinendele ukusinzima ukhipha imali Rati India, kita orang Islam berapa? Kalau berusi dengan sholat baik Islam banyak, ada bersurah. Berusi, ada yang maksud nak dengan bijak umsangan. Berusi, impandale lumun. Berusi, nakase pun, nakasa desini, berusi pun ada funa. Impandale, impandale. Otra, ni nilesen kita yang ada ni mana? Senza una sosti loke dentro il badele. Nessuna di fare, che matana. Ma non fa un buono, se volevo scegliere quali un shopsi. Ma non può fare anche di da anche lo sewe. O è typing qui, non si mangia. Insieme a insieme Cristo. Wash the pay. Wasikuphekela ukusuwe ungaphinde uyabona lembadalo yokuthi wena ungahlupheki ibhadele sathi khanza ke wena nekweswela lwati ikhanze ku-limited njengemuntu yokuthi banganiketa lokwema-gift voucher ukuthi manje noma lapha enze price noma unayabo lo mfulo ubhadele yonke into ukuthi na ufika la stolo uthatha into letingelele imali nasufika lothela angeke afike afune imali kuwe ngoba lento ubhadele ngalo ke akho ukuthi asingadikhazi sidilimisa ngokuthi Christ, He has paid the price. Hallelujah. Amen. Uyafuna ukuthi mina nawe sibe nephila empilweni in our physical. Lo umsindisi uyamthokozisa ukuthi sibe nabaphili. Asingadikhanzi nye simukela ema-conditions. Because nakalinywa nomtimba wakhe nale condition losufuna we-accept this is my condition njena the price yayo nayo nakalinywa lemvimba liyavulekela ukuthi wena u-enjoy a divine help. Hallelujah. Lokunye lafuna ukuthi nekuphila kwakho emzweni your emotional well-being. He's even concerned about that. Lo umtimba siyakhona ukuthi siwubone uyabona nakungakho imboni siyakhona ukuthi sibone ubani bengodo benginyawo letimbili ngathola ingoti inyawo lwaphuka sengingenyawo ngenxa yale ngoti futhi ngiyabonakala ukuthi hamba kwami sekushintshile ukuthi nangabe ngingathi-ke insotami ingasebenzi bayakhona ukuthatha ingadi bahlule ngokuthi le nomonakalo nowulatiswe ukuthi liso letinomali ema-parameters ato akanje letaphuti kanje shothi yiko lekhonako ngokuthi ibe quantifiable. Sine-challenge-ke la emizweni ukuthi lokulimala lesinye isikhathi sinekulimala lokubukosango lokusathubeka
tela imsivu khana ukuvuthako lana phasi usumuntu ungambona ngathi uyabona kusihlele siyasprout nje ikhiphe indzaba ngishisako kanti uthiwa uyakile uyaqhubeka nje lana phasi ngizama kuchaza ukuthi lesinye isikhathi lokulimala-ke lokula emzweni sihle singakhoni ukuthi wena singaphandle ukuthi how much damage lento engile bangilimete kangakanani sengibe-crippled kangakanani kodwa siyamsebenzisa loyinyana lenkulu nalothandayo even in your emotions uyathanda lokho ngiko akakathuli ngako ngiyacela sivule incwadi ya-Isaiah 61 verse 1 yakuthula verse 1 to 2. Moya wenkosi simakadze ukini ngobe simakadze ungcolile kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi kulabampofu ungitfume kutsi nobo labo labati inhlitiyo tabo tidzabukile ungitfume kutawumemetela kukhululwa kulabathunjile nekukhululwa kulababoshiwe ungitfume kutsi ndomemetela umnyaka wemusa wasimakadze nelilanga lekuphinzisela kwaNkulunkulu wetfu nelekudvudvuta bonke labalila. Haleluya. Lena inkonzo yaJesu. Lolu lugcobo Jesu lana. Kunala singakhonakele ukuthi lokunye labitelwe kona kwelapha lezinhliziyo ezayo. Amen. Umsindisi uxotshiwe ulapha inhliziyo letokhayo. Umsindisi unemandla ekulapha inhliziyo letizamile lobuhlungu longakatsheli umuntu. Your hidden pain we-concern yakhe. And he has the power to mend broken hearts. Uspecialist sekulapha sekumenda broken hearted people. So when a broken hearted balekela kuye ngobe yena ugotshiwe usunawe amandla ekuyilapha inhliziyo yakho. Leleza kile unemandla ekwekuthi nasesijike esifunza ukuthi nekudvudvuta konke labalilayo ugotshelwe lokhu uniketiwe lawo manje sakuphila kunenhliziyo lezakile ube unemsindisi lothandzako lokwekuthi alaphe inhliziyo yakho uthi lendvodza ngiyathandza lokho lokwekuthi wena ube ngumuntu lohlambulukile lokwekuthi wena ube indvodza lengenawo lephelo lokwekuthi ube ngumuntu loshintshako lesimo lokiso ube nesimo lesingcono lokho mine ngiyamsanda nemsindisi lokuthandako lokho ukuthi wena ube ngcono uyakuthanda kwekuthi inhliziyo yakho ibe lelaphekile ibe ngenekuthula yiko amemetela kwekuthi mine nginishiya nesipho sekuthula kumele ngakhathateki uyathanda yena ngobe
Ngawufuna ukuthi usebenaphi. Uyabona ukuthi sifuna tickets lezikwabelekwane sifuna imali. Sifuna kumnaka ukuthi lo mfundo lapho ufanele noma akufanele sisibukayo. Kodwa semsinzisi yosanda ngaphandle. Uthi lapho ukuthi tike wa police. Saye ungahle mane. Amen. Who's concerned? Esse chave isso lá. Essa legal. Jesus. We are casabeira. Jesus. We are Tanza. Amen. Amanda noma uyakhona personalize ukuthi akasazi nje babefika kuphela. Akasazi umfundisi sifunda kuphela. Akasazi umfundisi mavuso kuphela. Kodwa nami unezicabango ezihle nami. Amen. Sisela kusikibe nelisasa elihle nine. Amen. Uyathanza. Njengoba tshela leyandvuzi. Usiyathanza. Uthi uhlambulule. Amen. Nawe uyathanza. Uthi simo sakho sibe ngcono. Lokho uyathanza. Nani lo yakho ithuba for the better yivo layithanzayo. Now whether iqhubekela phambili yivo layithanzayo. Now uphile emtimbeni yivo leyo layithanzayo. Yeah. Njengoba ngibekele kanjalo ukuthi uyabona na ufika lena abafunana ukunikeza kimi. Baba ukuthi wena sisida lesifuna lokufuna kungokubhadela. Josi ungabese ngesofuna ukuthi limit yakho wena. Ngiyakuvumela imali. Konke lokukona nje ngivumela imali. Yethi imbadalo befoko. Yeah. Hallelujah. So umsindisi ukhathalekile ngempilo yakho. Yeah. Like elizweni futhi unemandla elapha. So ungamfihleli emali sekhaya uhlelo lona. Ngibone iBhayibheli yasiyala kusilahlelanani Nikwas abetele ukuthi yena nonke ekhathe nasimvako. He's an expert. Jima ngijinoke kuye. Ngoba yena uyi-expert. Yeah. Une-expert, unelwazi. Sakugcina ke uhlungu bakho. Sakubona wena. Une-depression. Awujabulisi lo. Ukusena angeke wasakhona la. Yes, you have the key of peace. Amen. Usikuwele ibhaleka kwalonke ihlobo lemicabango nangendlela. Inkosi yethu. Yeah. Asiyivumele inkosi yethu. Ibuse ikhafu lesithembu. Asinikele nangabe lezinhliziyo ethu letsakhe usinkosi lenhliziyo yami lena ilimele kakhulu. Hallelujah. So he's concerned about our emotional well-being, but he's even also concerned about our social life. Akafishi nawo ukuthi siyaphilisana nebantu lama. Uyafuna ukuthi siphilisane nabo kahle nabantu lama. Amen. Yeah.
ukhona uphayo nangabe ngigcwele ebuhlungu ngigcwele izolo ngiyaphanda le noma manje-ke nasengikuphi izondo kupha buhlungu dibana nje nawe sekudlile yini mina ngigcwele bona ngikumkhona kodwa akakafihli simele siphikisane njani nabo laba kuthi sifanele ukuthi sibathanze ngaphandle kokwendisa simthanze makhelwane wethu njengoba sitithanza thina. Amen. Kodwa ukuze sikhone lokho kumele ukuthi siqale sivumele nothando lwaNkulunkulu ukuze sabe sesiyakhona sawukhona bangcwele kungakuzami uqubula ngekhathi uyabona ngophela baningi ababonakalisa abantu abanethayo singakhona ifaka certain character uyabona basaba nesikhathi ukuthi hayi bengibale ngifaka nje ke character angisuye mina ngingumuntu nathi bangcwele sawukhona ukuthi singalinyizi balini singalinyizi ingazami uThixo semane ngiyatixoxa njengenja uyabona lesinye ifundisekile ihlethizama itixoxa bathu uthwala ukuthi ithi ifundisekile bese kuvuka lama instincts alobunje ukuthi naku ubonakala isimo ukuthi behavior inesethenwe nawe ilahlekelwa ngiyokugcona kwaso bese nyaka zakhona iqibamba sengizingana isimo lesibona ngekhohlwa ngokonke ukuthi ngifundise ukuthi impilo angena kanjani. Amen. Nawe awuzama lokho actor bese umuntu akuvelayo naso umuntu ayese kabuya mangala ngoba ngasiyathi igcotha nami haleluya ngiyacela bazalwane sinasise lenzaba ukuthi sawufunda incwadi yaMateyu chapter 5 kusukela verse 43 kuya ku-48 Nivile ukuthi kwathiwa ubothanda makhelwane wakho utonze isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thandani ithathelo, nibakhulekele labanidingelela ulihlupha. Kuze ndoba ngemadodana eyihlo sezulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe kulababi nalabahle, alise imvula yakhe labalungile nalabangakalungi. Kambe lanithanza labanithanzako ninamvuzo omkhulu. Abethi njalo yini nebathelisi. Futhi nanibingelela abazalwane benu kodwa nenda kungcono kunike. Abethi njalo yini nebetivi. Ngakho-ke nani balilimi labaphelele njengoba ihlo losezulwini aphelele. Amen. uyasiyala ukuthi sinebangcwele sifanele ukuthi sisaphila lamanga livela kuNkulunkulu akafihli ukuthi sinebantu abaphingelela labanganakihlo zokutinjithwaso akafihli kodwa wena uthi kuze utophilisana kahle nabo kunalomele ukuwena ukuthi thanda labantu labaphingelela ukuhlupha bathandazeke. Amen. hayi ukuthi bathandazelela ukuthi Nkosi inthandune ngiphindisele ukuthi nalapho nawutawubona ukuthi impilo yabo iyathatha yabo
try the other person without nothing again. Jesu akafika. And kona la asia para kusina taonge nje kusi taonge nguoni taonge ngena. Bese akumla ukuthi kwalo ni mafumo naye. And it came up Amen. Josi lengo asingayi medilate. We need to reconcile and need to reconcile quick. Masinyane. Asingamedi nje. Kwendele malanga selosinekani. Umata ugcine gijima dukulwane nalokunya dinanga ukuthi sathi nje ukuthi nasidlelani nalaba manje. Uswenakalani angathi. Lena mara mthatha abanala siba kulungisa. Usike sasilungisise kuze sigweme ama consequences langalungi. We need to resolve. We need to reconcile. Masinyane. Amen. Kulokula kasendelisa. Nawe akunikeze imali yokuthi ukhone ukuphisa. Amen. Because uyathanda Jesu. Ukuthi your social life nayo ibekele. Lokho kuyamfowetisa ukuthi wena ube nephisana lokuphila nabanye Hallelujah. Amen. Ukuthi lokho uyathanda lokuyekele singakunaka thina ukuthi uyathanda naloko ukuthi kwana nawo saphila nje follow sihlale phutsa lokwendile uyaxoleka kodwa yasitshela ukuthi nasivuma donke so siyazima ukuthi hana asiwele to ourselves. Yebo ngeke phutsa baje lokuthi lelo mali ifana. Yeah. Ngiloxoleke. Ngimukele Jesu ngizozana ngizonsa. Noma ngabe ngetetingo letisinengi zona letesabekako. Bathi nokwakho kwasesukwini akambuki ngalamaphutha lokho kusemine ngente sekumukela lesimene lokho sibose ngiyakumukela ngithethelele sono sami Bible liyasitshela ukuthi ubese usifaka elwandle bathandekayo asingabantu abatawuhamba ichaza ngalendlela yena langasambonana nayo. So ngiba lo awucace ukuthi ummangaleli walabangcwele sisa. Yeah. Lo khanga esem akhambe kulo sisi. Amen. Angakuvumeli lokho ukuthi kudefine mina bengungela lokuthi ngiyiphosa so amelanga ke bangcwele ukuthi mina ngiloku ngichaza ngelimuva la
phela lawo maphutsa batawube sebayabona ukuthi nangu akhombisa imikulo efana nangu avela nokusho ukuthi vedanti sekhombisa kuphela. That's it. That was my past, and it is in my past. Hallelujah. Amen. Njengoba bakwethu asezulwini asixolele kanjalo-ke nani axolela abantu nabo wafanekisa Jesu ukuthi kwabanemeli ukuthi lobeka kweleta asikwelede lesikhulu waxolela kodwa wasasaphuma wabona lamkweledayo wafuna kulwisa wabasenalelo ufika kiko shito asingakwendi elide bazalwane senelwe uxolelwa lokukhulu bese asisakhoni uxolela lobo lizokukhomandela for your interest line interest yakho nalithi xolela lo muntu awendeli uNkulunkulu utelela wena. Amen. Uthi ungadikhanzi uphila ejele le-advocates. Yeah. Usinga yi-hatred. Bantu bathi batichubekela nekuphila. Iyo yakho ufune ifiso letini. Ingabe awubona. Uloka yamdazela umlonga namsebenzi nawe. Uphilimetile and he doesn't care about your welfare. But when you ufuna ukumlandzela usingabe empilweni yakhe wendakala loba akanamsebenzi nawe. Whether akanamsebenzi nawe ngabe ukutreata but bewusumlimathile yangenelani. So delele umusa wena umxolele angakaxolisi. Amen. Lobo awendeli yena yelela wena. Hallelujah. Lobo usita wena. Amen. Ukhona phila unganafiye lama usingathi ngakho. Umsindisi uyathanda ukuthi uphile une-freedom. Uphile a whole life. Uphile in peace. Uphile in harmony. Lobo uyathanda. So nase uphilakwe ungaxoleli lokho asiko lokuphasa. Hallelujah. Lokuthi basandela bona singathanda ukuthi umsindisi is even concerned about your welfare. Uphela ngokuthi lone interest ngemali means no. Josi ukhwela kuNkulunkulu lone interest ekutsimweni la. Uhlangabeza izingeko takho even your physical needs like ukudla lokho kuyaphatha. Uprofeti Elijah wamtshela uNkulunkulu usehamba ngiyale ngisho nemavarayi esanawo like he can command anything concerning your welfare. Amen. Josi uyakhathazeka nawe ngezingeko yakho. And uyati namato usinafe izingeko. Yiko Jesu nasinza encwadi yaMateyu 6 usimsani ikhathaka ngale into. Uyini sezulwini uya
asibe nomsazana sibe bazalwane labatawuthemba uNkulunkulu wethu ukuthi uthembekile and athembekile nje une-interest labanye ungayichubeke nendima nokuthi he is concerned about me. He is concerned about all my needs. Don't let it go down. We are kasateka nato. And a kasateka nato ufuna ukuthi ene indlela yokuthi leto tsebo ihlala nje. Ngiyabizwa ukuthi can command anything. So when put your trust in him. Ungabe sekulikhasana kakhulu ukuthi how. If command emahwabayi kusale sinyama. Sakasate ukuthi lenyama lemifanga amahwabayi iphekwe kuphi yakhe kuphi. He knows. Amen. He can do what I mean. This is somebody smakaze. Now you need to because once you are not reason, how? And other than that, who send the seed and say, put our in our strategy. No, with sources and so on. Say, no, as no man get and feeling no man get Nangulungulu lonami ngaso sonke isikhathi sethendiso Jesu lasho ukuthi angeke nganishiya angeke nganiyekelela sinangulungulu ngosiyami longaguquki nalongashinji ingqondo yakhe. Amen. The demands are too high. We have the land, that's what it was there, Hebrews 4:15. This one, please wait for them who are asking, no way to live, no way to live up with the land. What for one you are married, no bagas are your own. We have a God who is understanding. Who's understanding. No man, see now we leave one. Sina ukulubani wele lo afana ngina fela kule khadi kusenje once wathi la ukhipha inkulu. Yeah. Yes. You see, he's not a fault finding God. Yeah. Amen. He is the loving God. Amen. And ufuna ukuthi akusize. Ngibona iBhayibheli uletha indlela yokuphepha. Akavelanje nami kuphela, but ujike angiside ukuthi to create a way.